implantologists. Implants niki? Implants ni nkomuntu kuba ine cyasha. Okay. Ka kuba ine cyasha atakwenda gukora izitweta crowns and bridges. Ako kuba no gukora crown na bridge nchimanyisa munoza kwejunasa amino hatka tugire ngo ekine cyasha. Wanoza gukora bridge. Nchimanyisa munoza kwejunasa murano ogu na nogu. Oshongore ukache yitweta trimming nka 2 mm trim hatoyijo korortindo ninga amino ashatu urutindo amino ashatu rumwe rujwara murano ogu erinde rushweke cyasha erinde rujwara murano ogu for retention ninga nkempagi izintu zikosa nkempagi kugira ngo wano sikure nyama ningo rukuriye kikijo ningo kuriyo bonena kugira ngo orortindo rutakakora shi rutakahendeka ninga rutakajuka hati yo implant ekine cyasha ojukerino ndebaryine omuzi hati omu department ya implantology twinemu emizi yempeshano ezitweta artificial root so ntwija tutekamo an artificial root ninga shomuzi tugubyara omwigufa. Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo sekwati Kore media Nkole Media TV, thank you so much for watching. Nkabutosha amazina ndi Joanna nabakiro mu program yitu eyebya magara ndi naba dental access nabashawo bamino katwanjure owa dental access abase nawe kutwanjura entanda yiyaturetera izoba eri nakwakira doctor webare munonga umutebekanisa wa programu kandi webare no kuherezo mugisha ogundi nkaba dental access kugira ekitwabasaganiraho no kushobora no kwegesa abantu abaturikize kandi nabakutureba ankore media. Muhumza Alex niyo izina ryanje ninkora na dental access kandi nintwara department ya community dentistry tukuhereza obuhereza kuruga omucweka citeke cha Mbarara muri Mbarara city turiyaha amahembe gente arubajurwa Baria Mall ninga shi Baria Hardware omukizimbe cha Kadoma opposite na Toto Kashara kandi oyihireho okushitama ha dental access tukareba barwire community dentistry tugitire arengo orwahiguru munonga kugira ngo tusyo buhereza ninga tugaruze abantu bitu abako bari mu community zoko cyo kubanza ntuzo mu health centers kwegesa na no kucebera abantu amino tuzo mu mashomero okucebera na no kwegesa akinte kikwatirine no kurebera kanwa na namino gabo omujunge cya kweta oral health ningashi oral hygiene mbwenu besikare nibyebyo ntwereze ibintu binyi ntushomesa ntucebera mino nturagura mino ntushemeza ebe bintu byona ntubukora. Okay. Dental access not outreach. Outreach ezezi tukora obuyiro bwingi ntuza yo kushomesa na no kuchebera free dental checkups. Okay. Hati doctor apart from bya community aha dental mwine buhereza ki ninga shini mutuhereza buhereza ki obwamani ekyo kubanza nkoko nakugira nti ntuchebera umuntu kakwijaha tumuchebera amino geninga kanwa keye haraba kwijatina busasi akujya ati nyonija kuchebeza tumuchebera twashanga ine kizibu cyona katuje ubundi yaine fumbi yaine byino mino yaina mino gamezere kubi ni gategami ningachi tumushobora hati tutandikiraho ikitweta treatment plan then hino kwija kajya terino ndinshasha echo kubanza umuntu yija najya terino ndinshasha wamuchebera haro options zibiri ningashi eshatu orebe rino noreri nebicweka bishatu hate bicweka bishatebi harakwijana ija echenjere ushanga ebicweka bishatebi haro enamo dental na parup ni manyisachi
enamo neke chweke cha mutwe kitukureba twena wayashama ninga wano omwenya ninga nosheka echweke cha mutwe kitukureba then haro dentai neke cha chenju echa yero echi nechweka cha kabiri then hari echweka cha kashatu ekitukweta pulp aharige misi erukutwareshagamo murino hatko kuchebero mu rwirogu ninga client washange chengere kiriyo mu enamo ntukisementinga tuina simenti yita nani ngamba simenti nkumanyiseje yahima ninga tororo wonka tuina simenti yito yabashaho bamino ninga ya dental practices ntukisementinga tukwireza na garanti myaka 10 chine simenti yawe jetine nshonga cyahi ko mu kicweka cha dentain ahache cyacenjo naco tukinire semente yaco ntukisementinge chengere eco ogenda with a guarantee konke chengere cyacha kirombe cweka byemisi hitweta parupu kandi aho hati nchimanyisa ngo wata musiminte te communicating anemisi ninga shinavuzi hataho ine option zibiri one either kwihamwe rino which is cheaper in terms of akasente it is cheaper but expensive in the future because byashate bukurya hati nchimanyisa ngo wihamwe rinerio katuje ngo nerya hanze nchimanyisa ngo bwiro burije nerya higo ndija kurugama bokwa mino nagaroma hamwe burino ryine rinywane ryaryo erukuruma naryo chikumanyisa ngo wihamwe rya hanze nerya higo nza kuronda rutahiri yaryo nerishanga rataro hati nduguma ndurgo mu igufa omurujunga yitweta super eruption hatoshanga ngo side edge wihamino aha hati nchimanyisa ngo byasha side edge toragirise echa kabiri noija kompata namatama echo nichimo hati kitari cyo kwihama mino ariko treatment yitweta root canal treatment eyo kwihama misi nozo murino ozo muzi oyihama misi erukutwareshagamo murino hato erino bawari yitemisi remove the nerves, cut off the blood supply. It's a dead tooth but doing all the other functions. Rugumari functional, konga, retinemis. Ataho ni chichira. Owayihamwe rino akasente. Of course akasente nakachiraho akwihamwe rino. Konka it is negotiable. So ebintu byo tukora. Hati doctor hariho bire naenda kubuze kibuzo amburize kibuzo actually ari kugira nti yaba aine amino geye gari spaced nimkweta spacing like agati hariho erino na nahati hariho erino agamino ni mugajoininga muta baba rukwire ninga species natural muntu kushanga natural in species of me naturally in species of me ati ogwe ntu muhereza izitweta braces ejo treatment ne ya orthodontics yes so ntu muhereza braces tumuteka mu bwo makore wareba bako babajwire nko bwo mo mino so tankaguma ntuita species ezo amino nigijana gaterana ate icyaba kiriye cyengere ninga kikaretwa nko kugwa accident ninga shi kugwa hansi erino rikahendeka haterino watunga accident erino rikahendeka tuine cement ntubasa kurteka o cement erukushana erino tuzeta composites as cements nzishana na mino echo ni kimwe kandi nchirugirira erino ryahendekera mu cwekaci enamo dentai ningari yakwato mu misom parupu hatukushangure hendekire nko mu enamo twareba ngo fracture ruyaro kuruhendekere cement ne yabasa kuzaho tuteka o cement kandi twareba ngo cement te kubasa koraji ahari inerio especially nkamina agagebejugo nobwa kubaga go misho for cosmetic purposes ntukora ezikweta crowns crowns ni nkaka kofira nka jacket crown no kajwe karino oshanga kinerangi nemwe ekushanana na gari ya gandi torichima yango muntu yatekaho an artificial crown ningerino iteryo kwesha erutukwesho marabu amina gamwe ntugakosa na computer akakoma nkaka ka computer natuzaho to designing erino ryawe erangi ni yemwe shape size na buri kimwe cyona oshanga umuntu atakubasa kumanguka yakora erino risya okay ondijabire nabuza nti nimukora implant
Very good, very good, very good. Mwe natecho mtebekansa program wansetura. Okay. Echo kubanza omu Western region hati omu cheka chitu cha burengeri izoba aha dental access ntuchesimisa nitwe tutanje kora implants. First of all, nzikorwa implantologists. These are surgeons specifically abakweta implantologists. Implants niki? Implants ni nkomuntu kuba ine cyasha. Okay. Ka kuba ine cyasha atakwenda kora kweta crowns and bridges. Akako kuba no kora crown na bridge nchimanyisa munoza kwejunasa amino hatka tugirengu echene cyasha. Wanoza kora bridge. Nchimanyisa ngonoza kwejunasa murano ogu na nogu oshongore ukache yitweta trimming nka 2 mm trim hatoijo korortindo ninga amino ashatu ortindo amino ashatu rimwe rijwara murano ogu erinde rishweke cyasha erinde rijwara murano ogu for retention ninga nkempaji zintu zikosa nkempaji kugira ngo kawano sikure nyama ningo rukuriye chikijo ningo kuriyo bonena kugira ngo ororutindo rutakakora shi rutakahendeka ninga rutakajuka hati yo implant echine cyasha ojuke rino ndabaryine omuzi hati omu department ya implantology twinamu emizi yempeshano ezitweta artificial root so ntwija tutekamo an artificial root ninga shomuzi tugubyara omwigufa gujwana n'igufa hati amutogo gwa artificial root ejo tutekaho crown. For example implant injiji hatogo umuntu ureba ngugu this an artificial root nore yote kushana ni nka screw umuntu naza kureba nkuko waje to msumari konkito ntugeta artificial root ningashi omuzo gwito gwempeshano gukujwana nachi na nigufa kandi tugwine ene disadvantage ninga kugira ngo effect yona ayigufa ningashi akanwa ko muntu ninga ahamagara go muntu so ko kweza kuteka mogo muzi ogwempesha no gwitu hati ojwekaho eyitweta crown ejwana hoje kandi yo more stable kandi nebegumire kuchira owakora bridge so ezo implants hati ntuzukora ha dental access abo kuba sofa amakuru marunyine tu implantologists very young active implantologists abonye naha obwenge bwo kikacha yiguru munonga abakugukire mwaha a dental access hati abakora implants wagira nto mu Western Uganda nimwe bo kubanza nito twabanza ha dental access. Okay. Hati nkubuze age implant very expensive. How cheap is it? It is not that cheap and it is not that expensive, but it is negotiable because twaza kureba world over costs za implants it kandi turuha hansi because tukiri no kwenda kwa attracting a clientele kugira ngo abantu bakimanya abakwana bacabako abakumanya kintu kikwate na implants bono babishoma aha omahurire internet ba TV internet za TikTok nkebyo nibaberebe aho ngo nibikorwa za America nibikorwa za Bungereza za Nairobi Kampala of course akanabari yo twabetungo bwiro bwa kare ushanga umuntu najya specifically nyonyenda implant because abantu bari knowledgeable baba berebere abakutura heru corporate class agira tunyoni yenda implant atoshanga noza kumurufaringa Kampala atmost umurufaringa Kampala konkati echo kutwahereze kwa yaringa machines of course nicetaga machines nicetaga obukugu nabakugu kukora implants specifically no yetaga materials instruments equipment kandi class then nabashoha bakuga babishomera bakugukire mu implants so hati ntubukora ha dental access
Okay, nibirungi ki ebiryo mu kukozesa implant ningashi oku optinga for this service ya implant omuntu ari okwe arebe entaniseriho na kiriye kitura ate cyo kubanza ejini nerinure mu kuko kuboyine cyasha omwago kuza kwata amino gawagabira gamarano ahachasha nokora implant emwe ujibyaro mu igufa erieje omwago kukora bridge ningashi orutindo runani ngomanyisa so yo nerieje emwe kandi kindi erfamu ehamere unene bikisho byawe uriye sukure nyama zawe hataroho buzobona Doctor abwenki nariye kikiju ningashi nariya obunenya nibwo bucyori nimpura nashashamin abantu abingi nibakira kubuza icyo kibuzo erino rero barirwire hati hariho ibintu bibiri kandi nyenda untebekanzo wa program abantu abatureba ninga abaturikize bacemanye hariho kitweta obusasi na no kushanyara pain and sensitivity abamwe bakukitanasa sensitivity einebe kujireta na pain einebe kujireta so okushasha katuje ngo wanoriya nkobone na washasha amino nchiba nchimanyisa maybe oyinebe henjero mino kandi obuni nke chenjere echo kiriyo mu kicweka chemisi kujya nko kunena ankakanta kagumere kashuma kakwata ahamusi kandi umusi gwino kuguri go gwagira kakwataho kati no gushasha then yeri sensitivity katuje wari yanke chikwijo wari omuyembe waje ki okahurira washanyara that is sensitivity ninga wanywa akakufuka ninga akakosya ubura washanyara hati nchiwanche manyisa nawe oyine munke chenjere ekindi oyine nke kizibu cyefumbi enjino yawe rugirenka hamino so ibintu bibukira kureta sensitivity ninga abakonena mino hato shanga ya grinding amino geye ejipate ya mutu nore enamo yone yo protecting ebichwe kabiri ya bibire bindi so ko kunena ejwaji grinding enamo waji ha womena abakonena mino so nchimanyisa ngo dentine is very sensitive okay akakufuka akakosya wari yo muyembe wari yo mucungwa enkebyo so ebintu bibiri nyenda abantu bagume babitanese okay doctor wagamba kunena mino abamwe bagira nto kunena mino nekitambo ningano bubiri mbu ni baba muroje it is habitual ara abantu natural abo kushanga nayo keninge cha it is habitual then ekindi omwencheretwa stress how about at night arona bakugaya mine kiro muntu urabyanga nkanka that is habitual no kibakiro kandi ekindi hariho stress hariho umuntu kuba ine stress hatika tujye wanoteka nka hakintu kikwateye na school fees business maybe oyine bizunko muka special abo kuba bina bame n'abacara families ushanga umushanga ari na planning fees nakuja there is something that is habitual then n'ekindi umuntu naturally kushanga ayine nk'ekinaga ari umuntu kuba yine kinaga kanena mino tukamureba go muntu yagira nk'ekinaga kubana na mino atinyoni mbasa nko ebintu nkebyo so ejo niyemeze ekoretera umuntu yane na mino okwo kunena mino omuntu yagumizamo tikwine effect yona amino effect ne yamana munonga abo kuba hatko kuba none na mino nchibanje manyisa ngo noza grinding enamo ehwere ninko kuvuga emotoko mpira kakora ki waguvuga for a long time no guhwera no ine guru pressing so atina na mino ko grinding echweke cha mto charagaho wahikomo chweke cha dentine nagaba sensitive ko kurya kantu kona akakufuka kakose akaci ohura gashanyara hata abantu nabaganena ushanga na parup yabe exposed watanaka kurebe cweka chemis konka nabyo tubyiniro mbaza hato umuntu kakuba ino nkomo zogwe ine ezitweta mouth guards
tuzimuhereza ekiro nazijwara kugira ngo yane na mine ekiro atabe nane na ziriya za mouth guards kuprotectinga ki amino geye so nugumbaza atunore akareba kabagira ngo wabo muhambiro nkombazigwe byasha hatombazigwe byasha tukagubona giye fume kibaho ako batifu tukabona tubasa gukora implants tukora crowns and bridges so nchimanyisa ngo ombazigwe byasha tukagubona so ranombazigwe kunena mino nago tugwine aziwariyo kwari kutureba uri kunena mino ningasho ino munyabuzare nanena mino muretaha a dental access doctor garuka utshobore dental access neshangwa hi tukuhendera we bare munongo mutebekansa wa program anyone kinye simesa munonga abantu nkimwe the corporate world mwana mutayayisa kugira ngo tushomese abantu akinta kikwatene nakanwa na namino eco ni kimwe dental access ntushango mbarira city aha mahembe gente arobaje rwa bariya morning ashi bariya hardware omukizimbe cya Kadoma opposite na Toto Kashari okay kagambo kamwe ningashi bubiri bwo kubasagambira umuntu ari kutureba ha kintu ecyo kuyonja akanwa ecyo kubanza ni impabura abantu bona okwe aheru okwerina ni kuciro kutambirwa mujunge cya kugira ngo prevention is better than cure our health is our wealth amagara gitu nubwo bugiga bwitu nubwo butunje bwitu ni nyahanange z'abantu kurebera mino gabo cyo kubanza wine kuyonja mino gawo mukasheshe waheza kurya chansya omuyihango no basobota tambara na toothbrush konka no kwato twize no munyungu zo mukano kugira ngo biriye byo kurya biwari birije mu amino gawo gabe gari amayonja mbweno mbuteka doctor buri cyo na kikuto mukanwa nkabire nindabya yo twize otukosa ningo tukufuka twize tukutagata lukuom then chindi nitwehanangiriza munonga especially echoro wakubyama hato yishike ko kwimuko mukasheshe wariya breakfast ko kuriya breakfast katugiye nko mukawahika nka murumo washangara ho yino tuchori ayine ho tunena ayine ho kachapati ayine ho tunyebwa ayine akakiwarya wahikaranje wariya chamushana waheza kuriya chamushana tuwa munyungu zo mukano ninga tuwa brushing hata biriye byo kuriya bigumane byegita bindi omukanwa kawe hati waheza ranje umwazi yaho no maharaba naragamurumo kandabe haha wanoza kunywa hako kunywa kawe ka juice wariya kachapati wariya mweno ugumana uryo tuntundu hato hikanecuro ushuborya naki urya na cyacuro hati biriye byo kuriye wariya kurwo mukasheshe cyamushana umuyangwe ecuro utabona cyacuro hato kiza kurya cyacuro obyama hati akanwa kawe kabanga kasasuro ucikorera izoba nyencha kare nerinde sande ukwezi to kubrushing ecuro hati hariho umuzigo mu kanwa kitu itweta bacteria yeturo mu kanwa neza kwegita nebyo kuriye ebyo na namachwanta gutura tuyino mu kanwa because salivary glands zitunze bazitura zira active hati combination y'ebintu niye kutuma twatunga itweta efumbi za periodontal disease gingivitis then kariya kakoko kagumana kariya na mino gitu kagumana kariya no tutungire behengere ningashize tweta cavities zo mu rujungu so wota kuyonja kanwa kawe okimaye ngo kaza kuba karinka kasasoni kuko wakwata ebisasoro kagumana obirunda hamwe no birundo mu kina bishika bijunda benuka hati karaki bukuretera environment yona yakora ki yanuka so ntubantu yahanangiza abantu ku brushing ecuro especially brushing oyemo ibyo kurya biri akasasuro yone yiwasiba no rya yone akati kubikuzo mu kanwa byagumana piling n'abantu abakoreye babundi yanuka kanwa yarware fumbi ebihengero mino nkebye okay doctor wasigaro ryoha
Muhumza Alex aha Dental Access. Okay, Nkole Media TV, thank you so much for watching. Tulina ba Dental Access abakushangwa aha Amayembe Gente ha Kadoma building nibakushaba iwe ari kunena mino y'abantu babire nibagira mutari yo mbazi go kunena mino mbune kitambo noza kuri yo mbafumu bakuraguranga te kitambo ijaha aba Dental Access bakore ha mino gawe oreke garika kubyame kiro uri kugaya amino nasigara ndi Joanna nitukugaruka hizobe rindi tukugamba oral hygiene na nebindi bintu. Bye bye. Nkole Media niyo yonke yo kushanga ebirungi nkebyo. Sekwati Nkole Media